omuntu bwaterwa mbasipaka ahawo kuba akavuyo kaba kamaani kandi abantu biruka kutambira amagara gaabo. Karuru nuko kamwe abatezi b'akaruru basiima Robert Kachebezi meya wa Mbarara City abo obuherezo bwabo bakorire nuko kushara mbagumize mbamwongera Karuru. Omyanya etari emwe n'emwe harimu Nyakayojo, Kisenyi, abatezi b'akaruru bayereka road meyo obuhagizi bw'amaani kandi bashomorera mwe abi Kachebezi abakorire. Twahereza Kachebezi akaruru ahabwa enshonga Kachebezi okureba byatahire mu tawuni yamanya abantu Kachebezi abahasi b'abayiguru bona yabinganiza akakaruru twamuhereza twantukushashura byatukorire byatukoramba. Kachebezi ni musima byine bugarukiro nije kumutera akaruru kena akatera cye byine shonganye n'amanyi n'amagara yegerize baturangire nshonga kiti kuba umushiya tukoreye ngutakozire byine hata akakozira sigizo mu rubiri honga. Kachebezi n'amanya abantu bahasi n'amanya bo bitara kakasente tinkambehera yamanya ngo waferwa warwara nakuzanza nicyo tukundira Kachebezi n'umuntu w'abantu takurya Kachebezi akaruru akoze ibintu by'amani bito ba business twacha gona sinje munonga Kachebezi abereho. Omutura wa Kibaya omuri Nyakayojo omuri Mbarara City yashaba meya Kachebezi okurebuka ngu yateketara omu tawuni ya Kitagata era abayambe kukora emirimo yabo nyekiro. Kachebezi byakozire nibyegambirira mbwenu Kachebezi nyowe nishaba karagaruka ndebe okukozi yagarukiraho ekisanya twakimuhire etawuni yitege ya Kitagata asitere metara naye tahe neyaka tweyongera omumisho kandi tuza kumwongera tukomeje. Bo bamwe ba agenti aba bari Madarasat Muslim School tubashimirwa na ba registrar obu yaba narangirira obururu obwaterwa eriizooba. Bingi bashaba road meya okurebuka ngu yakora enguuto hamwe n'amashomero. ninyenda Kachebezi atuhe omuhanda mulungi kandi ogwo kugarura Kicwamba agutema gushemererwe nyito tugeze omuhanda kandi mukunda abereho. Amakuru agagasha kwa Susan Arino Mukisa abwa Tayari West.